Mai kukwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pek chun rei nei lam mai thon riu tare. Sai August tari chui na ta chat kum sing na chui na pangu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Guwahati August tari chui na chanai. Supreme Court rei Monday August tari chui na pung khota National Forensic Science Laboratory. Gandhinagar da kalwai na former Manipur Chief Minister N. Biren Singh tung audio recordings ta examination so that kang order tipat kan the. Supreme Court refresh examination so that kan tithai kan mitai Guwahati Forensic Science Laboratory kauri report tirai mitai N. Biren Singh tung kwan ni tumai inthan tiek na confirm sulauti magna kalwai na so that kang tithai kan tuangi Justice P.V. Sanjay Kumar Khani Aravind Kumar Rui dung my bench Rui case tai hearing that kai kan tuangi mi tai Cookie Organization for Human Rights Trust Rui petition file sulaukan metang hearing tai tat kai kan tuangi petitioner the N. Biren Singh audio tapes lamkau independent investigation tat kai laukang sang hoi kan tuangi Guwahati lab re-recordings le voice sample compare su tuangi tiki N. Biren Singh tong kwan the tu mai nsi sing mai latbam ti thai kan mak mai Rui kalwai na sudat kang ti thai kan tuangi Supreme Court instruction ka than ti kan mi khautai NFSL ta intuk my points verify su khang sakani mi kyu thu audio ta edit su lau tuang rap mi thai ka khwan tai lui khang ka siam ka lai lau tuang ni tu mai zaupat khang kum na mi tuang voice clip tai gan khat na khwan ni tu mai tai verify su khang ti thai kani Court authorities kau audio clips voice sample khani kariang nai mai questionnaires koi tai nai da khat lung kau NFSL kau titang khang order ti kan the Court Guwahati Forensic Science Laboratory tani analysis tai nai dak churuk lung kau sealed cover kau report dai ti khang ti thai kan ne kum na forensic examination tuang man tai union government rate ti ni nai tu na ti thai kan ne mi da kau court rate next hearing November 3 ka thum kum sing nai na tri na pung kau tat kai dat khang schedule sulau kan ne Infal August tarik chui na chanai Manipur Police Cybercrime Unit rei into mai incham na suicide su kan mekhau karyang nai me chabuan ting kumrut na tacha tang mak mai gan padai ta lat than khang police custody khau Tuesday nung tai rui phungkwang kan the juveniles kan padai khau tai into mai ganai ka sawe ka new tai social media khau into mai pui tuang kamang hau si mai share su lau tuangi kum na mi tuang zang khau tai rui incham na pui tai suicide su kan tuangi tu na lumnu mai cham rei ti thai ka ni Sansi mai patkan metai Bisnupur district hawi Manipur police dong cham thelai no so moto case hai authority nun registered chalaude mi tai thaikan me pui tung video viral ti tatkan me sang riye video viral tatkan me tang thamna pokpi makha laikai Bisnupur district kaulungba maiting kumru na pung tak mai insam na pui tai Friday August 3 na kanai nung riang thang loi lokan chonge investigation to report helai na victim ti high blackmail sumai khani kapin na sugwangkan mai ri thai me tai pat tuangbam nu wei tu na sakani police juvenile akha direct involved sumaita nim kanthe khani bai mai kan thum video circulate sumaita nim kanthe kaniu koi da Juvenile Justice Act hilaina child observation home khalobam the tuna police tong cham deri ti thai kani suicide sukan me puitai class 9 kuba me puye kakai thamna pokpi makha laikai Moirang Police Station ton jurisdiction kawi mida khau suicide sukan mai insam na lam khau joint action committee kasiam na August 3 na pung lung khau ka khoi nai minun ta book sukhang demand sukan chongi JC tong volunteers kani supporters nundoi kaifa kai chen khau justice for the deceased to my banner da launa sit in protest at kai kan chongi Infal August 3 na chanai Manipur Inzan District tong police station azukha FIRs chingching lot sukhang karamba mailung khau Manipur Rajya Sabha MP sana jawba rui August 3 na chanai Wednesday khau People's Union for Civil Liberties report ka siap mai khau ka zau mai goi Republic apology sukhang ka ge nai the tu na sa kani Manipur Press Club ko MP sana jawba ri chamla mai nun khau sa indau kan mai khau mi tuang issue hai central leaders nun khau phungku khang ka khan bam the khani mi tuang lam khau ka link mai information ta center tuang leader khau ti thai khang supni tu na sa kani Manipur MP Maharaja sana jawba lai semba ri PUCL report lam khau phugut khang demand sukane kumna People's Union of Civil Liberties report tai kagoi na lat ngam de community akhat na ta liang na kasiap mai inchuk mak mai khani ka ling mai khau patkan mai le in sa mai report de tuna sakane none August 3 na chanai August 3 na chanai lauthon khwang chikyu minute riktai SCNIM le jof ri mai khwangi tuna lumsi mai ka khau bunruang taudai jang khau ban thauna kan the mi tai nungba police station noni district lung khau nai mi nam khawi kumna nungba headquarter khawri
kilometer route na chakiu daw du may bam khaw pat kan chongi tu na sakani police rongcham thilai na tamai kap khiam me tai khwang khadaw kani ri mai phom kanai ka khaw ban thawna kan me khaw chai ka biu mai khani thai su mai jam thu gwang kan mage mi da khaw rok mai lu phom longba longren roi bon rong taw dai jeng nam khaw pat kan me thiek ti hainu ni mak mai indaw na protest rally tat kan thi pui nun tuang phom tai ri cái khun ka khaw suloi sutiet mai tan hai tan dat ma khang sang hoi kan the Tamenglong August rik chui na chanai zang nei thum tong training program natural dyeing techniques lam khaw Tamenglong Forest Division ri lang na Tamenglong headquarter khaw tat kai khaw kan the Tamenglong Forest Division ri sai na tat kai kan mai training dai MSME scheme da zai thau lo khang khani tital lo khang tam mai suna tat kai kan chongi training program khaw tai range forest officer Tamenglong Jewel Kang mai range forest officer tamai Kudrakpam Johnson range officer Tawshem Angom Premeshwar Singh subject experts or trainer Waring kani bai mai Tamenglong Forest Division tong officials nun ka sa lo kani natural dyeing techniques training program khaw tai man sai kan rik dai na pung rui gwang ka sa lo kani training khaw ka sa lo mai nun tai gai mai into mai nun ka dai sna ecotourism ka siam thau nu mai tharon kai kaw Tamenglong khaw ri gwang ka sa lo gai kan chonge Infal August rik chui na chanai August rik chui na chanai Wednesday khaw amusement park ko mai kathan Indira Park Infal khaw inaugurate sukanthe park kathan khaw tai amusement items pony wheel joint train kani aeroplane ride install sulaw kani park dai Laisangbam Lokeswar Singh caretaker mayor Infal Municipal Corporation rui park dai public khang lan pat laukan chongi inaugural mung khaw tai caretaker mayor rui puipu gwai ta mi tong park khaw kaniu na nun ta induang gwangna atmosphere gai meta ti thai lo khang kadi kani caretaker Mayor de Repar kau recreational items inbu na install so lau khang subni tu na sakani Manipur dong latlu kai mai kudat na ba mai lung kau India Park kau amusement facilities sai lau na mai koi khang lan pat lau chongi tu na sakani mi hai allow nun ta kaniu kai nung khau na sum lau mak na kapang khau pat na kaniu tong chun tai ti in phang nu khang ka siam lau chongi tu na sana Public way report ti hai su in than in thing lau na man sai goi lung ning chun ti in phang mai diu kai mai khani nei la mai tai nai lau khang karam lau pu tu na sakane Tamenglong Football League August rik chui na chanai result Bulls United Red Pongcha Football Club ta goal kathum 0 kharing ngam lau kan the asai August rik chui na ta chat match schedule match number root na charuk ting zin khwang thum kai mikan khau WP Football Club versus Tuithalong Football Club tat kai ni Tamenglong ting nai lon pukpha pu tarik chui na ta chat kum singnei na chui na pungu lau chuan kalan ting rai na ye ting zin mok na ye singbang ting rai na ye Pukpha bu tarik chui na chakiu kum singnei na chui na pungu lau chuan kalan ting zin singbang ting rai na ye Mai ku gwai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan rek ngan mak na thon ku wei asai khung tu cham hai kho ringan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the